Another Malakan Yamwe Canas the other content bar one Linguas America Nuer online TV channel and the Manduni Shankwas Nyag Miliano Risni. Bana Ripon Titi Bana Kaling ko Chicken Kelot, Baran Palpin no Kaling Dian. And while a shanka wero ka pai diok rankin dangro with Jandangro with Buckle, took on Keriponi, Jesalwa, Jamani Riponi, Tessalwa Bo, Kajan reporter Mekila Bokon Linguasame. And while Bana right ke important update ke quiz situation ngamanana to ka South Sudan content konalat karodian report kana me kire ler kana Bana right ke qui queen kwara ki election and chala kirmi yadi no balat ke jan ronkin dangro jandangro bakala to content kana taran kana ke jano tele budget kana manan der peno de jalad ba en queen kwara shil manan ngai konano amakan dakram char makana kon lin tel mishal ke queen kware anyok Bana raja long ka koran chitu ka jongle state no ka kobo be kon focus tin long and riga dana to report kan maba Bana raja ka qui financial controversy manchalat minister of finance and take yo digital kataran de queen kwala re Bana writing anyok Bana raja ba ka yimara allegation mishalat ka qui koran chor lare which ka jongle state no kumikin yadi indeed a Canadian content nakanware abanjaling ka jari podama bukodan chu palping ka liangda ko gor kono bukon ka lingo gwa ka lodien eno ko ngun lat ko rodien one ano ban you talk lera nyam nande kon linga je bro palping ka liangdien ano ngum lero de re wika so stand building ka jari podama ni no South Sudan chikala no ne ke kum kirmi yadi de no bikan ko inquire bikan latala bikan lat ke jaron kin dangro jandangro bakala la general election kana baje lat ke paywero ron kin dangro with jandangro with bakal mo election wo to ke ko inquire ba joje gwano ne na bala jen first national election ray which ka South Sudan me kwa independent kwa jek and ko ron kin dangro with welkal antama murai kona te ka tibaj ba tong wan te pen ko dong de queen kwa de jalat ke je rewi ka South Sudan wa dong de delay mandar tin ka ta dan dong te kor te tin ke je Kenya mchana mandana chalat civil society leader wudi shalka Edmund Yakani jala kuar ka organization shalka community empowerment for progress organization jala do nena ajana gore kumeno bika malet ka pet ano bikan yo bikan ga kamrar ano ko ba queen kwar ba je kulelat kuno ba queen kwar ba je lat goro ne ideal bikalet kel ki be ne ideal bikan tin kon dong de queen kwar de ja ko cha bilat bikan ma lalat ya kan chala do ne jene institution responsible o jen be tungwan ba ko organize election be organize nyok be fund be release kan fund totin ba release bikala yotin kon dong de queen kwar de lat ke je che right ka do badana dong de queen kwa de lat ke je ka ngani tinde lad mo de kana lat bana jilin kuma nan to ai kon diale en wo ba queen kwa ba jalat by the way we ka South Sudan take to gore take institution ki kuma ne reida en ken South Sudan shit ke National Election Commission shit ke National Constitutional Review Commission shit ke Political Parties Council ne de ti gwadang jogati ke these three bodies meteleka cha queen kwar charge de lat kan take responsibility medida ko ba queen kwar ba jalat me kan ko kolat ke ti tele do be de queen kwar dero nyam ke je man do dien longba man do dong de queen kwar de ja ko chebu nyam ke je ngai kon diale yen da krem char etire ti je no nyu de no cha queen kwar cha de man lat ba ban ngoda ba ku ken season no nawe won nyam no ko ba queen kwar ba jalat no ka chang ka jandang bakkel ka pay wero ron kin dangro uri jandang ro wide bakkel te kontenene chan mandana chalat gwas me woni ngana cha tu ya kan chan jelin ken ya kani chela do ne na ajene mutele yo ajene ne rekona real ka queen kwarika sikande men we wonyam ajene organization they cannot do their work ladan let kan shikan delat jela la jojo no nena ajane kan tin bum na kan long tin de lat tin pen ko de queen kwa de jelat chakala pingwazo mane manyam jela no
ngai kon dial madan le ro de do melat ko kuin kware la tok la te ka ngwana te gorke an gwad man a chewe du yone re kelmidit tel yori chana release kuma kirmi yadit ke kum South Sudan so kujamo a janen wo ba kuin kwar ba jalat gore letidit in preparation of election of bajala take the char lat gwatme te ban nyakel a kuin kwar ba la te gore ti chalat ne ka bang lora bang den la goro ba to ba ka dil kor ano bu kwarti da kuma char kene kiro bu gorin chung te tung wan to gore long to gore no ba ji wuj ba ka ngi keke a shi auto bna focus ko kor kon lat karodien ko mo kan kuin kwar mo kan ngi kana ko yale ka tel mo goro dong de na roten so chan jamin gujbe ano ko ngunu gor ko mo te ke tun wani gorke ano biya kalin gwasa mene ano bu kuin kware belet ala ne den kontin kula kwany ala voter ba rodien de register ala voter registration mekan ka rodien gwarpin ano ba vote ba jela didi ka jano shikir mi yadi chene dial chega displace re wika South Sudan siga Nuer ka rodien ji ko tira chega jo cha janken jo bona ka unimis en ko inquire ballot gore voter registration rawde en ba ko inquire ba jelat gore logistics gore kwak te badil kamrar te bada to ba khari alekaja la election logistics gore ke en ba ko inquire ba jelat gore jeno ba tigane te ba ngech ka do dan ba ko inquire ba jelat ke je chala ne nadiyat mo kan kalat mara dien bo mi gorgo ba which ba kuin kwar ba jalatin ba na ba gadil ngech ka ngot mu gwa kana mi je kala civic education mala ko actual ken wo ngot o bran be shonde be jangach kan men tia shonde god jeno baran ba ngech bokka ke to ton man dia no ngot men gam ka kuin kwar yu ka South Sudan ka ngai kondiale ala voting center kan ko kolat ko la kalat ke right now in Jonglei state koratin apnal koratin unit state but all those places tali chana latin and we kirm yadit kan ne ka kan goten content cha voting center cha latin mardian bo te ga ka lalat lang motin kwa kuin kwalalat ke kan update tel mi chana alaka updating election law emas ko ba ko ngaje no wona gwadadien anyong mukan funding mukan ko realika can all these activities tin chalat gwasame ya dem to tel ko inquire mu de malalet ya dem to ajen mu ko linka ya kan la de jenode ajen minister of finance ajen dere you dere ka release immediately dere you dere ka kamra ko jen do bran ba ko inquire ba lat keja mekan kan ne the content the pinkem ya dit kan you kan ga release tel do mi mom be ko inquire be woni am ko ja ka jom chalat gwasame te ga report mi chalat rewi ke juba report mo ajen dung funding to ka paikel we ka pai diok ron kin dangro jendang re bakele te kontine ano one national election commission watch ka receive 4% budget needed 4% ala 4% maluda jena ala ngai kondi al malat ka dola take 100% but can you reach at least ke 4% not 96% can you mean that me chalal 4% tell me chalat by the way nothing me shadilat so you can inquire they proceed ke in that region 4% kan cha jeko kan cha receive national election commission ke report mi kan la already chalat ka radio tamazuch I radio everywhere che chupten mi mo very laughable long mi yen guyene mi cha weto cha fan cha release ka bala 4% kan cha release total budget kan gorke 100% not 4% so 4% kan content cha lelde tin charge ngai kona that number extremely low long mi kon wi kon taping long so much funding situation much aja be realika nyoko ken ngai kona gwano nene so Sudan chire de election am lat ken mo balat ka pai wero ronkin dangro baken jaman to
gwasame te me chalat ne de kono ti ka kir mi yadit murai kono tama kian go te ka queen kwar me de to ne de ti point ga kir mi yadit kian go te queen kwar me de to ko kan dwalkan maka nuere kan ga kon joj nuere maka na kon joj ka so Sudan ngode kuma kir mi yadit tele gwa weten kuma kir mi yadit tele gwa weten ko kane de kondo na ka nuere jam ne yan tamma million of people kan nuere ko aka displaced jam lar kay yakani no nena mugi kone te kene de kelga kir mi yadit te dwal ko de queen kware de jalat reason dwal kan gaje wode wan nuere kan ke displaced fully akum kir mi yadit gorko de nuere de displaced de ga joj kar of ji camp de we ka DP camp so they will not have a right to vote ajan riga danan chalat yakani gwasma kada yendi alalin ken ne retorted to la very powerful political figure ray wika South Sudan tin tie ka kir tikana goro te queen kwar midelat and that is true membi angai gwada ne de kon tie ka kir mi yadit kuka benefit long kata danan men situation tie ka je waku ka benefit long kajan current political arrangement and who can democratic who can delay la luar chicken go to luar network jem nyen nakana gonna dial everywhere you go akobo jonglei state bi ka nasser kapnal bi ka yund state bi jek fangak all those area gan dial ajen ndana gor kan ko kugula benefit ka jen siyasa men let kene yala do nene janata me minyai nakaje en territory gane kam de ni aspela yo kane de na SSPDF lal je gatet akum kirmi yadit lel kirmi yadit tet cause be situation bala difficult ko cha organization ki cha election cha je organize ka dobe gwa cha raje ne you know la report kwala tama wudu shalma yakani ci kon la ne ka gwase dan wodi la kire douale ken wori ken dong be fail ka national election ko ngaje bala difficult fujo no jen be part ala the only way belel ko cha election cha bala of course lat kono cha election de la yes talk e ben kir be nokoja ko te dum wana kalat lele ke ko cha gablat ko ngaje no shi election cha buto but for in order for election to happen we need to call and we be con displace gonna kendial we get displaced jamne ka kobo jonglei apnal unity state everywhere could bela difficult to organize election ajam ko ala no ne yakani no situation like this will continue kire ga me be ngot kamu wewe and current transitional government wa ba nyo mu yot ka jeniam ba nyo mu kwa extent kinedin wan ci chu je long re wika South Sudan tiliyep ko wo ba kuin kwara bajalat ka cha goro de transitional government de nyom yot ka jenial but yot ka jeniam nyok tere medan cha yon yam ke 2015 ko medan plan du South Sudan de lat la kuin kwa de jalat ke 2015 but meji kin yadi te kore to ke 2013 na cha election cha nyom ko je passport antem right now gor ke ba nyom ko je passport nyok again aso ko kujemo alaman kuna ala shoot ke je ya kana shole kumkin yadi den wodi release all the fund yo aka kwa release yo dial 4% mutedi miram gor ko in kwar batok e fan ko release e dakma char kolon ti dial kon assist fire aku jelat kora kabro de chong ana we ko in kwar min nogo jamo en woto bi ko in kwar batok e we ka South Sudan nyame bala jen an yam dan de kon link ko in kwar man cha plan e kirm yadi ti kon dial kon tinde je peno we nyam kana kenen gwasme. The next move, Bana right, ka core and jidit and pay to work, ka Kobo, County, ka Jonglei State. Kan kono nyam ka jari pore me, gor jeno mi jiram jidit,
ka Nuer online TV channel go jen ojen dir channel de support de subscribe ka de notification ba de jetwan ko mi chete mi che bare da chwa mala shibeke je bana right ka jen new fighting and ana jitu ki cha report ka Kobe town ano situation mi terci Allah ban jelin ka report mene security situation entre which ka South Sudan chit ka gwadan shal ka Kobe town chalari mudira long ban jelin kel chala de no akobo shele te ka war mudi che mandana ngai kone ere kuro mo che joje no shi kum kim yadi che de ne ka dial che ga nangre wishin gune mi ko ban were be ka displaced ka ban were be kanak ano ka use a tactic ko chin ware shi kan bitere ka South Sudan ke shi kan bi bot ano ka jodan chalat ban mana lero gwas ban yakul linkela ngum chor lat kur ngu che lelo ano ka de ni aspela ayo kamdien ka de ni kirm yadit gwada dan ji korche tokten an opposition military group man chalka Sudan People Liberation Army in opposition ki aspela ayo chigana confirm no ne ji korche tok ka jen ka kande ni kuma kirm yadit ji kuma aspela ayo jalada no ne ka tok ji korche tok kam de ni kien kana de ni SSPDF report mishalar ka jen ko dan ci to ka ko bo gwaseme kwar ki ramkel malai spokesperson ko kuma SPLI wo wudi shalka palmai dang yala do ne ci force dien ki force SPLI wo ci ga tactical decision ci kan realika charen watch ka ko baton kan kor kan to ki kan kuma man waike kirm yadi kan bare watch ajana ci ka rodin withdraw ke charen watch a withdrawal dan kan la da kan plan ko be urin ko realika ka do badana de karum ka je ke kuma SSPDF ke report dan ci kanalat ko ro mo mi chatwo ko ci pal mai de angela do nene ko to ko ka tangwan ka changdar ka changaro ka jok ke Tuesday janen shi kan de ni kirmi yadi ci kan ga ne ga long ala de ni SSPDF ajane kurmudit ana ka kora chugan ga joirar chicken de ne SSPDF chicken ga joirar ka chika safar long ka do badana chalat ka jen go chicken de ni wani kan nak kai kan ne wani kan mun ka bot ka de ne kirm yadit are report kana mo man chalat chikume kirm yadit ta nyago moraje kuma kirm yadit chalat do wona na akani kani kan ka joj ka jodan kana lat shi kuma shi ka report ni kana nyom lat kana bat kuma maraika da kuma char shi kana lat jojo no shi kuma SSPDF shi ka report mo gwa shi kana bilat ko kan kana da kona ya joj ka town ke cha joirar man cha lat luro kong jena gwal chana jelat luro kong ajela ram da la spokesperson kana shi na lami ka kuma kirmi yadit Major General Lure Kong chala ro ne jana kume dien ke kume kirm yad la kume jani kana chi chup ka kubo kana chwa ka lor local county commissioner la queen makwaji mit queen makwaji jana chu je ka ne de kon la de ni ka kore jana kana chu ko re yak so commissioner mo chi kala ro ne tine ka control ka town ka kone din kon kap karek dundu kume SPLI wona na ne riti kai keneje kono kan koni kona terek achinega joerek chinega joerar reguch antama melar kan no ganen konin chiwoji gane kai kena akuiko lokan no banga jino kan chaga joerek achideni aspele ayo pin da kama cha chikan de ni kim yadi kan ga joch kan cha kan matan wo wokare wich chirme chi konin no chinamo che tuogo no so much of them chajodo no shi international community ke international organization no chicken ne rekondi la civilian kan ga jogo no biya jien ko kor kum kim yadi chejeno ajen mu kuyen lenga no shi 10,000 people chikana akobi chikana banpen no shiga we ka border dung Ethiopia ko kuiko to korteni ko korteten ko ngai kondi ara no an akobo no baje kab easily no shi mi betwok ko en Nuer yami ken ne to kondela SPLI wo charen realeka no chap dormu ku kana control kan charge be kef but me charen wo ke je shala da palmai da kan tactical withdrawal chirmen ji konling dino ka kore na shukan ma shukan be nyok mi yot kana
so na me balajen report nyam no ka ta dan kor mo ci to ga je bana more update bana kaling ka jen ta kor dan ci to ci me dan ngai ko no wodi wi chala ku nya le ci bena la tok re which ka ko ba dan ka kore ga ti an ci me challenge ga ta ngwan ci ajo rar re kor mo ci te ga ne ngwan ti ci liu ka report nyam me shalat ka kore me cha bu nyo me len ka au cha di ne SSPDF cha jo rare which atene di ne SPLA ai country wujon bana mo detail bana kale jegale gwaza dan a report mo weben bana we ka another information which ala rai which ka juba gwaza me report bana gwaza me kwikir me yadi da wate ke ne tin ware kume kada tiche watch la government official kane da to watandi en boka GSPLA ai bana jelen ka report me ka do dan en woje keke je ko biya shuken wo biya kalen ki biya netin kono don shawuch ka je report biya kalen ano ka ji wojen dien ki ka ngana shawuch to ka reason dien woje kamo kin mi yadi te ban je linkel hin madan ngai kono no ki la na la ka woje gwada dan ngai je no chi situation je bai keje jen ko agenda last year ka je ki wi kwam gore je no be ne ka tin kontin gije no de yang ki de woje kana cham doga dil kwany baka nongre kuma ka shirma dana ngai kone jeni de konde chiryang no wal kane ka chaga wo chaga moy ka got chaga yare wo yene ka decision just ko tawno ka ko gore jeno ne ti ne ko kene ka le yang no kane ka point kim yadi chune ko kien te ka pana ko kien chana jeli ngwas mene Kim Yadit jana wa take a political move michalat President Kim Yadit no share several high ranking officials chaga jo chere kuma ka juba decision mishire na me chala do ne chajalat kamen la ladanishang ala presidential degree mala nonga ke state television ke SSBC kanna sen konen sha woche kirmi yadit ramkel chale musus gat kotlon wunwara kete kwi kirmi yadit jana wache jan lada presidential lada kirmi yadit ka ala presidential advisor ka kwi mala wajen chaje yorar jaje wuj jan kwa nke je ne ka ronkin dangro udi dangro de dok right now jiram dana nyam chajuj re kuma ka kirmi yadi chalchude Moses gat kot loin aram kel kan ware mede ku kirmi yadi mi cha yorar antama cerang wotre kuma ka wuda me Michel ke Moses gat kodlo nyama de kelke kum kirmi yadi ka cha nyok mu weekend tama jen wa chelede long member of parliament ka jen bo wa chelede la humanitarian role chelede humanitarian role ka gwade dane ci kormi ce to la civil war no jen cha je wuch ka cha gwade cha kamun Michel ke Peter Charlemagne Chawach politician wa mutuka experience ka pana region so ram me ke ja panal jen shalinga Moses gat ko wa ram kel mimo imich ke civil war ya dan chelet la ram kel ka humanitarian ke jen ta medan ko ngai kone ne and to avoid no wrong bajin target ke mi yadi la woji mi jin wadan bo le la ran humanitarian Roina ram dan sha ko ngwade la presidential advisor ke jen gwada me wude shal ka mo Peter Charlemagne Chawach jen politician ka panal ano shi woje karwa da shi jaram dana shawo chane ko ken shawo by the way tiga ne da shawo gwal ne bukon kelin ne da kon shawo chane dan jok shawo ka party SPL mayo kin mi yadit ne da tiga ne da kon da kwi dego jeno dongde kala ne te kon da pin da kama charbat ko le tekel ke kuma kin mi yadi ne dan jok ti shawo kan ne da kon da chare move ka ta party SPL mayo woke ka different state Lake State te karam kel dia ogaje ki ne de be ke Lake State ke Unity State ke Eastern Equatoria ne de chaga joj ke Lake State te wun Michel ke Dr. Isaiah Akolmatiang chaje joj chagwat cha kan wun Michel ke Isaac Luka Manga no wun Michel ke me Dr. Isaiah Akolmatiang jena wache le de long ko gwase dan wajen chaje yen ne ko jen sheta dan na kuma SSPDM na keje ala military operation dan chikana latme na kana kaje chakala jor ngwad mo chwaje yen ka chwaje lun ram do diene cha nyom mo ka gwasa me da la ram kel ka ji ka Unity State mla wunwara na mo chwale tor tungwar ko gong jen chaje juch ka position de no waje na wache roda bar no ko logo jeno baje yen ka jodan chalat ramkel ka party dung SPLA ping Dr. Machar
wajen che jie ne ko gwase da ne cha dang machar me cha ji yare wichir me da ngai kone ne me reng machar me cha ji yare wichin dan che tel choice ko che bitere wichir ro yu bar dan che ro dan la gwad me dong to ro tin ka Q70 ka ko me cha yi ngai kon dan le ro de gwada cha de kamrar dien cha kamun mishal ke William Gadjanging jaram dan cha kwanye tem la kuar William Gadjanging mchaje jojo cha rawradi mishale Mary Alphonse Lodira deputy governor of Eastern Equatoria cha jojo jana wache lerkel ke security agent wajen cha jien cha welo gwami mo cha odwal abroad ke cha we dodian ka kwidwel wal de jere wi ka South Sudan mishawe cha jalo we kore jan cha jojo tama charar de Michel ke Carlo Adrew aku ajeri chajalet gosde min lero do gosme chirman dahanan la kona ngani siang do badana woy ke kene de ti kan explant teram shila de no woy ke kwingu ka ngum chora lat you know derde ni kana lat but tan yende ko la woy ke ko ken ke yes pilayo mun kon jo kam tot me da ne cha tan ke 2018 under peace agreement da ne cha tan kir kana dakmachar no chala do ne then atike power sharing but chikim ya di tebla no ke 2018 e wa cha mo ka authority ke power maju janetin content ka spele ayo ke jam allo power mo no question to ask che dakam cha che de consulted che de la ler ba de ji which automatically but ngi ko ndi alme shi talk e kai ngai ko ne mi cha power sharing ramadan la kwerne de to la ja jo ke randu woje moja ran ko kaneka shi ne kirmi yadit so right now right ko ne shi very clear long you know and chi ji aspela yo chi kana no mi shit kana me mo kene kenone but ngai kon tidial chika la complicated ko aspela yo right now right kontame no chore da creo take a parcol kane de kontekel ke dakma cha so make it very hard along ngai kone bon kel jakel ko ye nathaniel ramade mila acting chairman atama gwada dakma cha tere ti jenon nyut kono di a very clear long no kem yadi ne de content ni woje kane de content pin dakma cha ko je dakma cha je yen jenta dana le ro den tama ne de kokina kontin tin chung ala ji aspela yo ne de content kwa kim yadit kwa ka support ne yeti nen kono titeka kobe ati kane de content pinya Steven Parko ne de kono chitiai ne de ti chikan de ka aspela yo tin pin da kuma cha de ka aspela yo Parko jera madara la intum chairman me chiro kwanye ne me cha da mu char me cha je yen so right now en kuma kirmi yadit kane ku ka recognize ni Steven Parko kane da kono ku kana recognize ka jam lar kana jeno etel peace agreement mi collapse ko kan tika pinga kane lus kane parkol kana yen Dr. Machar ko tere ti jen kane chikan recognize boraina murai kone ngode ti dibeteten ano parkol la to mungora la ramadana la kwara la to kechi kwara comme la roda mentema de ngaje no a system no kwa dismantle no kuma aspila yo ka jam changara ti tok ka dag me char me ne parkol mum kwala no jene jela kwara do ngodba ba je nyot mi jeg mi chodolut so right now amten wana mo de yendi al de yena linga no kwara kim ya ne ko no woje ka ne den kontin kwinga tin kwi Dr. Machar mi jiram la paro aspila yo ka tipin dag me char ngaje no live to take a threat ko jikem ya di tejibele chejibe palika so na me da la ken mi ngaje ne ko ne chawo ka char move rudi and yal ka aspila yo tin pinga tin pin Dr. Machar so jando bidana wo keke na modera gwano di yin link jando bo man wana kan another information take a leak document michi right want to know take a warga met tagor mela dun tane micha numra artama ka chanen warga mo be ka minister of finance pinkir mi yadit akir mi yadit chineka chika corruption chikanalat kene ka to right now jala do ne te ga warga mi chikana gor an warga mo wa chicken $200,000 chikana approved aloka yudi chaden a senior official aloka allowance kan yudi ti chi na ro ke kwide
ka jom cha gor awakum kirmi yadi take corruption to ngwani chalat te jak na ko bina rudin deal question te mi chalat gwaseme warga mi cha gor ka chanya na ru bangwan ka paikel rankin dano jandang ru bakel a senior military official won mi shal ke bidi nyal deng che warga che gor jen warga mo gwar ke je ka gwase dan meti finance minister won shal ga dr banaba bakchol meti yuti $30,000 cha je wich kap ka gwada shal ka me normally chikondi ala ngaje ne report mo right now bana yelling bonyo that this report and ngum chora lat bana ba chikon ngaje ne cha kep ko yo cha kep ko 25 million South Sudanese pound cha kep ko $30,000 US dollar me jene kwala road jene we ka South Sudan we ka Uganda me cha yo kep janken ka border ka normally then chwal we re wich so bana wara ga me mi chibene ki dene cha la da bana yelling no ka yutu chop ko di cha deno kuma kirm yadi kapin a changach and pay unit yalawa a $205,000 US dollar you want long UT kinete ku dangaro mi de kinedang dich ka yutu wan chala de wonene cha yu cha ka dak yuri adak ti ban janga je gwano ka ngane sha mo ka yuto ki ngum chor lat bana pegjen ban janga gwasme ka ku corruption ka ne kirm yadit what $25,000 US dollar ya kam minister $20,000 US dollar ya kam deputy minister $30,000 US dollar wa shaka shit ka two under secretariat $100,000 US dollar shaka devai ke shaka da kan ne dangwal 10 director general take additional payment mi shanya ngom latke $20,000 shaka da head of special unit $5,000 shaka da ka security operation 5,000 ko kien chaga da ka police ne ka kwar police ne de lat kon gatin tam ka ne ko la kwar police ne shiga ne ko kien ye shale yutun konen cha kan $2,000 and $5,000 US dollar la $205,000 US dollar yuti ka yuri ada ka kamar ka pin cha minister kwar la minister cha mo 25,000 yutun wan 20,000 deputy minister 30,000 she worker to under secretariat 100,000 chaga da kanere kola director general 20,000 chaga made of special unit 5,000 chaga kam security operation 5,000 koken chaga kam police ne so I'm payment mishra me ke warga misha gor so mishna me wa kama karar ke jin difficult condition and takane kon la senior official kene kan kam yutu ngwana tiraro banna me warga ma kam gajara la tia kan mat canadian chokul barar mai kona ka jen fire wedan rankin dawo yana bakel kir che finance minister che dismiss ke che wuju yuri shal ka banna ba bakchol che wi ga position de ka kore chi konne no chero de bar we ka Uganda jen kwa kwala captain ke yo so chi jen wuri makarwar tine tin 1 to 10 wana mo ti cha yu tun 1 cha ga cham ka do mi cho da lot so na me de kolarno akel akatin kontin yarkan te yarke kuma sa Sudan na me dare we kaya ban chongo gwase me bana next report ban je please go no be next report bi jeling kamadan le rode ban chongo gwatame